Tang hadin atayo bau Chief Executive Member ke Khasil Seotama District Council ubak penyak sing seim. Ulu keluar haga junit jirup ya kayuduk rengkat bagi Executive Member. Marpenyo artli kitrok kitnyut. Adin bagi buat penyak kahima kelapan pahu bagi jeng duna kitrok kitnyut ahyo. Kapan long ya kahima ban syam jeng ban penku ya kinyut kinyer kiba penmi na yo. Mantakasi kakalai terik unai lur, arja arpulai nak kaliang usiam ula pelaj pajba, ban IT ya kini ketrok akan belapenyo ya kemang pisah, nak Chief Minister Special Development Fund arja arpulai arpusau. Kali kejeng pelaj di ketrok kalong syakahima kajian lang ru step member bakmi ya ka health and sanitation uba Victorani, usiam kima melim upa im Aina Manix im, ke menteri bagi bakhrau jong kahima melim. Batlai don lang ru akan dikajian kinong syong yo. Apa kena akan dikasngi ubak penyai ulaong bakadau bak hima melim ke yok kali kinyul ke hadian bak isi kala syem kia menonrak ya kejeng khut kejeng subah apa yudu wa penyai ulaong lu bak district council ke sokhia ka bedi bak syong sngan jeginong di bak kinongon yo bak kumjur ka khut ke subah apa yo ulaong bak district council kan syem kia ban rak biang ya ka beram ke jot ke yo ka ban lu kejeng sarong ya ka jaj ban riu saya simpat pau cik sungguh bakau yo play ladon kat dan ni dia kebagi ayat ni kalat si keba terpang dia kedua lang dekat pada Pak Imam Lim di pesan di menteri sekretari Jom Hima terpang tu ialah iwan lang nak district council buat dia mencari jangka health and sanitation dia dekat bagi nong somyo keba kam dia jaga ban long kalat kayi penting atau timban kam tuki buat tentang sini aku buka jikamen se ke hima kami kenika caka ke badang shen ni lawan ban jugo ban wan inspection haka art praterik ni August beladep bat ni suku ba ban penku ya kayo ni don kam se ban don kali kitnyut ki babiak leku mulai keren ba iem yong badan kam arteli dan kaliang jungi tapi nak kaliang jonga ba dia mencharge health sanitation lawan rak minta kuih kali ke bahe buat hadir pat sawan sai dia mencharge market dan saat si kuih papak kamrit nang benlak ben pentrikam nang ta jemput subah ni poyo kuih de minta kasih sai sian pat project plan ban yo ban hal ni ribuan yang ni kali nang benlak ben penekam naduk mutasi kakum ka jing penbaik berhenti jong ka hima nam ta kasih dan kam ni poyo Senang yang ada ni. Tania. Siap masuk ban perpau kejeng subuh yo play nombor notau ubah ladon dekat dan bagi khantam ya kebangin yo bani kenduk lampun harni nembang dengan sengi kum sipara ketika sengi keban sak jengket mau ketika sengi keban penlong hangi ba ngin kenmau ini sengi kebakerpang ya kabangin yo ban pendap ini program kebakongsan i chairman menteri Khaluki ibala play kini meeting but la penyak baik ya kini meeting hal ini sengi ai play kerpang nanta jungi ya kaba lala ban penurlong bat ban pendit penbian ya kan iga jingdan kam hagen iga sengi dan keburam ya em in charge jongka health and sanitation department jongka Khasil Autonomous District Council iba Victor Rani balong jokopor MDC napo jiran mulai dan lengkap dalam bangi nakadang council alingkat bat Pak Andi Masrimat belong officer Deputy Secretary Jom KHDC beripet yang Solid Waste Management Cell. Ai kublai kerpang nanta ba ka hima melim kayo ekeniga kali kinyo kalong bahadin ba ka executive committee ka batmai hapo ka KHDC dangshen haka at praterik ku August dakaway ka jingmon ngilashim ya karai banwan banjingo ikayodo namar hadin mengilayo ikajing ujon nakikenhun bat nakiriushmet kibapero per kibawan ban pentip shengi ban pensoi ikajing sokya kajungki haka baitei bat
ke jingbet jingbiang jong kinong le nong wan hane po yo lada kidei kinong khayi lada kidei ki babu dukan lada kidei kinong wan thiet jing thiet bat kumta tatar bat kilai keren bat penso hangi ba don kam ban wan ban pet nakaliang ka council hane po yo namar teng teng misngan chu kalet kawan po yo teng teng wat hakapor men skill kam isngan chu kata ka safety and security jong kini nonglet nongwan kata ka di kebaningkong kabangi sokya hadu kata-kata na menta jong pi baro ki bajuan hane po yodo kaba arpat kabangiwan ban jingo ega yodo men haka arpu praterik kalong bagi yo ye ke jing ujor halor ka jing bomdan shu ye ka jing ho jing subah hane po yo ngi kum ki brio ngi ju ong ba ka kwat ka khya kalong ka spa ba yengi ki kun brio ni po sla ro thai ban yo i ka kwat ka khya ni don kam ban yo i ka khui ka subah habor pangiwan ban jingo elika yo ringkat ban EM in charge of the market di congress bat ki EM bat ki officers ringkat bat additional DC na po DC office hadin mengra tokit habai dei ba gajing ko jin suban nakaliam jong kahima menliem lingba ipa em bat kimentri kila penpau e kawai kajing ba kimla ban penko e kayodo namar duna palat ki kali kitnyon nilalap dala ki jong ki khmat bala pelang yo nyut hajan bon ki cakang ni po yodo tang namar baduna ka kalikit nyut kimla bangkit hakapor ka biang banlibo sa jaka bade banlibo dala tokit dala keli nakaliang kahima ki ong badan stang arteli dalam bakala ka kali ka barang long bangkit nyut nakaliang jungi ngilap penpau lingba ki media ki press ba nakaliang jungi ngin sakit kya ban one eye no arteli ki kali nakamta kahima malim namta ka jingpun khuat ya kayodo kerpang bet tang nam kayodo bat nakaliang jongabung CM bat ringkat bat isi bagi EM ilawan mentasi ban pelat pai ba ya kini gatrok hadin mengilayo berwan inspection nelfon you chief minister ngaladan kam ban ai kerpang ni ka scheme nam ta ban thiet ini gatrok nam ta ban weng ni jing khamtam habai ni ko ke suba hang ne po yodo nakaliang chief minister dan kemensiam ke bakunut bat ke bakemen la penpau untuk kesengi bagi keran ban nakaliang jungi ai ke weng tro so kemen nam ta jungi ban ni ai ke blai kerpang nam ta jungi ru bala ai limba ka chief minister special development fund jong snam arja apply arsau nakam ta ban thiet ekene kadi bat ye kata kawai pat ban sawana ban sa IT dei em in charge market in sepen bet ringkat ke hima hakanu kesengi bala ban penbek ke puan wabiang bagi kilak banwan ban IT ke hima kemudian kam sakawi bakhamrit ban yo bandrung hasya jaka ke bakham pendong tekani di kakam ke bangila persyang dan tang hapo artayo menta bangiwan hapo yodo bangi persyang kat bala ban le kebalai mat hadin benglawan ban jua ke yodo lalet cepo district council ringkat bat ki officers jom ke council ringkat bat ki magistrate bat ki police nak district administration layo ban dan meeting ke ba kerke bat ha kata ke meeting nila sonday ban don no ekawe ke kenhun ke komiti ke ba kerpang ya ke bangin shna ban thau nak council ke jungi ya ke ban khle do CM ya ke ni komiti kani ke komiti andon ki member kum ki EM ndon na kahima malim kindon du kibani shimenta na kashnong nriu tu ni kishnong bamarjan bar kayodu kashnong kulapati kashnong wathabru kashnong mission ke mokhal ke umsasun bar kawaing do bar kare samthya kini kishnong du ngin sakentup lang kum ki member bat hakani ka notification ke bangila penbena hakalai puai tarik August ya kani komiti la form balathung ban la shai ka singin shong ya ka sin shong meeting ka maningkong jong kani komiti banang perkhat shu ke ki sin jam kibaran kam bangin shim namta banwara kajing telahan ni ko yodo
Hoi kamdei ka masuk batang si tayo at tayo ngila ban keladun lut baru khaj ka yodo. Kamdei ka masuk ndrei dan pat kapor bangin trei thik pathik ya ka kam ya ka bangin la ban urlong ya ka thang thong ka bangi la bu. Kawai di namta ka jing huat jing suba ya ka ba kumala ajing mut em om tang kitrok ka bangi dan kam menta wat naka 15 Finance Commission grant naka tight grant ka bangi yo menta ngin samang kalpang namenta ban penbha ya kini ki public toilet ki jakal le shabar hangni po yodu kabla dan lupa benang penbha shushu benang penku shushu ngin penti kena ba ko kade biang hakini ki jakal le shabar balada damdan kamlu lese ban shnak mai nakadaw ka jing bun priyo ngin hapban mang kerpang bat ban shnak mai nga kerpat iya men charge bade gani ban le kabran kam ban ye penbet ko hima hangno ban kam ya ka bangin yo ban sanction ya kene ka gran nakamta ka jing ban ha bat ban shnak mai ya ki jakal le shabar ne ko yodo ndai na kata nakalian jungi habai de ba kene ka solid waste management niladon yang kini ka solid waste management arajar arko. But hapo jangan ka ain kabla aibor ini ka district council nakaliang juni ngila shnamun tai ki arti ki model project pilot project kabagi ong ka RRC ka recovering resource center. Kabur kini di ka jaka ban pelangi kinyut hadin melakit lagi bubul ki jaka but hantang yang selek ya ka segregation lene bangin segregate ya kita ki waste lene ban penya perno ya kita ka jabo ka balap mi na kinunu ka kinuan na nanu ka jaka ya ka ba ngin hap ban segregate ban penya per ya ki bapuut ban bampuut i plastik kinar kunta tata but nang taru kan play kalat yo kam yo jam di gubun ki long keme ki badan ki self group ki badan ki committee ki ba per kan long kalat yo kam yo jam ki ngasya tu lupa ya kani kat kum ka ak kabla ai bor hangi bat mentangi nak sedang ban penkre ni ka pelan banle tang pok marten kumba kilometer ar kilometer nang tai pok marten kadang mi ka jingsma ka ba pentut ye kinong sosnong wat ye ka maulai bor kowe namar ta kadau ngi na kalem na council ngi la kit khia menta baling ba kani ka committee ba ngila form mai menta ngin trash tom ba ka solid waste management cell ban wanra ya kita ki lat ki ban wanra ki jingkela khamtam banla ban wanra ki plan solid waste management plan ke bathmai hangne ko rejungi kanang mentoy kani ka yudu kani ka solid waste management plan kan penmentoy ya baru ki nong sosnong ki baha haupur usam jang jingsen syar jang ke HDC namar ta daw ngi don kam ni ka jing trash tom ngi don kam ni ka jing trailang nadu ka borsnong hadu kabor hima bat hadu kabor district council mentani don kam ban pani ke jing trash jing trailang wat naki nong somyo ne wat ki nong khai wat ki nong leyo don kam jing trailang nges kem bade tang daga jing trailang ngila ban wek ye kini ke jing ye kerpat pada kentu sahisian to ai ba ban ta sngi ne sngi sa jing mau ngin yo ban pelat ai ba ini ke drop kit nyut nani kanung kot tang ban pelat ye kini ke drop kit nyut Henry ke jingtmu jong council kalong hadu bangin da yo ega solid waste management plan ka ba thmai ya ka ba nginla banwengi jing e wat ka marten ni punju mas kran na ke jing sukhya ba ta ke jing kitli kum kinomik pat ki badan hantai po council nakamata jing chngan jong isia kinom yo babaro kini ki chaka ngin ega CCTV nakalem jong council om tam ki CCTV wat ye ki solar street light ki bahe bat ki bakhamrit bandan haki jakaya lenti bat haki jaka shomyo dan ki basayo yo helpe kanation la shai sni sarai ko committee bandan trekam no egani knang ba kajing shngan dan wan yang sahisian ye ki nong let nong wan bat ki nong shomshnong jong tari khasi jungi ba ki wan yo kindan yang kajing shngan andala dan kajing shngan sahisian pat Ngets kem kan satnam biang kayo kumbaju bena baros kata kayo du kadi ka wena kayo ka baheba hapo me kanya kayo ka bananam jong ajat nriyo jumi kayo bakin trash tom sisien bawan hayo unmi pli klemra jingta klemra jingbam shalaket jong kayen pesan
nam ta kata nasu ben ong tong ini trelang ban penwan biang sai sisien ye kaburam jong kayo du kumba julong hakapor min barim bat ngikwa bamenta kani kentiru ngin penlong biang kunju nasyukwa ban pentip ye pi baro kinong songyo ne kamtam kidon kinong rap kidon kinong khayi ngidam yo e ka market kini ka regulation market act kabatumay kanlong kajing yada ka bakerpang na kamta kinong rap kanlong kajing yada ka bakerpang namta kinong khayi yang bakumno barla ba kenika an kajungi kan penbit penbiang wat hakador kamur jong kimarda kunju kinadan di komiti ba fair bat kani nang yo tangi ka principal act ya ka asen no governor bat menta ka syong hangi ka dis council bangladang penkre banar penstep ben pen urlong no ya ka bangin yo no ya kani ka rules jong ka market act andara yo ka market rules jong ka market act ngin sawan ben perlong ka jingilang ka bahe pa hang ni po yo nana nono caka ka ba ibiang ya ka bangin hotline baro na po ni kasi ya ka pentip ban pensyai pa ba ya kani ka rules ya kani ka act namata ka daw kung makipay pa kilajiet ini bangin let have district council bangin thaw ki an ki kedon ngim shum shong plikti ban ngim shum shong jaitu hendring la treshtom hakini ki por plalet ki benai ki snam lalet banwala ke jingun toy ke jingha nakamta ke imlang salam namta kali hi borok kowe sai siem pat